Sanan Prayastita Agung nggih terus kawit nunggah. Nggih. Nggih puput. Sane mangkin mawali titiang matur majang ring Ratu Widarani sinareng sami. Ruaning sampun puput sami boleh ngelungsur langsaran pengelisan pengeresekan Ida Betara. Sane mangkin panumaya galah jaga pacang ngiring titiang aturan sembah pangubakti. Bang Doledang saya gang Ragodumun antuk piranti pangmu baktian duene. Yening sampun saya ge sinarang sami eraris asapen rien angge sarira due antuk ukup tangasep kemuke punika talar rawang silangang kedada ping 3 pinake niase jaga pacang ngaturan sembah pangubakti. Angge yening sampun tegap sinarang sami ngiring sulangang pikayun duene majang ring linggih hide yang widiwasa araris kekawitin antuk unggahang sembah tangan puyung durus kawitin unggahang. Angge tedun sana mangkin mapiranti antuk sekar bakti pranamya majang ring linggih hida sangyang Siwa Raditya nunas supasaksi durus kawitin unggahang. Angge tedun sana mangkin mapiranti antuk kuangi punika taler sekar dados kangkat acap ayat bakti majang ring linggih hide Betara sanempal yang ariki ring kayang prodesa sapisanan majang ring linggih hide yang Betara trikayangan Betara yang guru punika taler majang ring linggih hide Ratu Gede Ratu Tapakan duene durus kawitin unggahang.
Ange tedon kepikrari sekarnya nekedik malih wawohin skuangi duwe nduk sekar anyar malih mapiranti anduk sekar kuangi utawi sekar angkep kangkat sane mangkin pacap ayat bakti maktian minakadi bakti penganyaran duwene ange terus kawitin nunggahang. Ange tedun malih kepik sekarnya ne kedek malih suci yang malih untuk wawahin malih sekar sane anyar kuangi duwe sane mangkin malih mapiranti kuangi utawi sekar angkap kangkat sane mangkin pengayat bakti majang ringlingi hide yang samudaya durus kawitin nunggahang. Ange tedun sane mangkin malih mapiranti antuk kuangi pudawi sekarang kap kangkat nunas waro nugraha durus kawitin nunggahang. Ange naya panaris kuangi tawi sekar kepik raris sekar kedik sumpang aring karna tawi ring siwa dua repina ke cihna waranugraha majang ring hide betara kaping ontararis ngiring ungang sembah tangan puyung pinake pemuput sembah pangubakti terus Ange tedun majang ring dani jero mangku punika dalar majang ring Ratu Haji pinaka pengeling sirgeria tunasit yang mandoledang metangi picayang jebos wangsu pada lan bija majang ring pemedak sinareng sami Ange suksema atur picaling titiang majang ring ratu idadane sinareng sami tunasit yang ledangang jebos pupulan kuangi tawit pangasapan duwe sane pampun lungsuran punika dalararas malih jebos riwus nunas wang supadolan bija ledangang genahang rike ring genah lu sane sampun kasayagang ring jeroan utawi ring jabo tengah ainggih suksema nantir dua saking luhur nanya rata cek 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3
1, 2, 3, 2, 1. Mapan tirta mertua. Cek 1, 2, 3. Atur keling di tiang majang rismetan sinar sami di tiang nas uratiannya nih. Oke, matur semua majang ring semeton sinar sami inggian pailen pemargi penganyaran kaping 3 sampun kemargian margi antar ngelantur di tiang matur majang ring semeton warga sinarang sami. Parindekan Rahina Benjang pemakasnyane majang ring prajuru desa prajuru Banjar siabak desa Wanasari lanang isri semeton serati Banjar serati desa Sinarang Sami tala ring panitia Sinarang Sami riantukan Rahina Benjang semang jagi ngelanturan makarya upakara wangi sane keunggahan utawi kanggen inggian pailen pemargi ring pinanggal 12 inggian karya nyenuk makabat daun talasane siosan Rahina Benjang tunasitian ayah yang duwene majang ring prajuru desa Sinarang Sami serati desa serati Banjar prajuru Banjar lanang istri panitia jagi ring ditiang makarya perkara wangi sane kaanggen ring pinanggal 19 jagi ngiringan Ratu Niang penglingsir griya Sinarang Sami ring galah jam 7 semang mangda kuning majang ring semeton Sinarang Sami ngelantur ring galah sore pemargi pailen mepet Banjar Sineman Wanasari Belodan ring galah jam 4 sore sampun siaga inggian pemargi menika kemargian inggian mepet kemargian ring galah jam 5 lantur inggian pailen pemargi nganyarin utawi bakti penganyar kaping 4 Sineman Wanasari Belodan ngelantur ring wengi di sampun puput sekali mangkin ngelantur sosolahan utawi hiburan tarian bondres bondres lawak niki saking Kartono CS bondres lawak Kartono CS Rahina Benjang wengi di tiang nas majang ring semeton warga Wanasari Sinarang Sami mangda ngerahin nonton riantukan niki ngawit ring penganyar kaping utama nyantos penganyar kaping 6 nika wengi-wengi tetap wenten tari-tarian utawi hiburan riantuk nika banget menunasi tiang majang ring warga Sinarang Sami mangda ngerahin nonton niki saking panitia sampun ngaturin hiburan majang ring warga Wanasari mandaledang ngerahin taler nika uniang ditiang majang ring semeton Sinarang Sami ngelantur ring kalih raina jagi bondres lawak taler nika bondres lawak senger oleh kalih raina wenten taler ki malih tigang raina nika uniang ditiang nyabran wengi ring penganyar nika wenten sesolahan utawi hiburan anggih wandah nika demen presiden uniang ditiang majang ring semeton Sinarang Sami Ri sampun melibos usan lungsur wang supada talat bija durus ngan tangan puyung unsur pamit ngelantur metangi jagi ngerah genah menonton ngelantur ri sampun nika jagi kelanturan ngaturan sembah bakti majang ring penari talar ring seketabuh ring sanggar ngelantur melibos inggian penglingsir griya pemangku talar semeton sanedereng lungsur boga durus wenten galah jagi mesandakan. Anggih mandap nika dengan presiden yang tidak matur suksema. Anggih yen sampun puput poleh ngelungsur wang supada lan bija ngiring cakupan karo kalih malapisan pamitan aturan duwe nyane soang-soang durus kawitin.
Nggih, sampun puput. Sane mangkin tunasi tiang durusan metangi alon-alon nggih. Duaning pangtan keni semutan malih jebos cokor duwene. Nggih, suk semua. Sane mangkin durus ledangang rauh ring jabo wantilan duwene duaning ampun saya gerike. Parindikan wawalen ring rahino sane mangkin. Nah nggih, durus. Pengaksamo menawi kirangnya katon agung sinang purugi canangnya sebiasari mangdo ido sueco nonton nodio saking Ngelantur ingyan galah ngaturan sembah bakti majang ring sekotabuh taler ring penari di tiang nas mangde ngerauhin ring jabo tengah majang ring sekotabuh taler ring penari di tiang nunas mangde ngerauhin ring jabo tengah jagi ngaturan sembah bakti angge durusan Cik. Cik.
Angge pinagian abak di tiang majang ring nganganin perjuru banyak radat priukti tunasi tiang mendoledang rauh ke jeruan nggih. Kalih mandan sing riki jebos lanang niki nggih. Cek. Atur keling tiang majang ring Pak Angga. Pak Angga koordinator kebersihan di Tiang Lunas Manda ke Jawa Tengah Jebos. Suksema.
surga. Cik. Cik. Cek. Agih muali titiang matur majang ring semeton warga Wanasari Sinarang Sami. Riantokan malih kalih rahina rerainan sugian Jawi mawinan asapunika inggian pemargi masugian tetap kemargian ring suang-suang pemerajaan duwene panti paibon talering kayangan ring sewengkon Wanasari. Pemargi ngaturan wangi sugian tetap kemargian nanging rahina benjang ring galah penganyar galah wengi utawi sore mangde ring suang-suang pemerajaan talering kayangan semeton duwene mangde wenten ngerahin ring kayangan jagi mepakeling inggian pemargi sugian ring suang-suang kayangan talering suang-suang pemerajaan duwene mangde ngaturan pakeling majang relinggi Dewtara sane mengupul ring kayangan ring Balai Agung mangde ide wali budal ritar kala katuran wangi upakara ring suang-suang pemerajaan duwene inggian upakara wangi aturan duwene ke saka sidan inggian wangi upakara sane katur inggian pakeling nika saka sidan undang nyane ngaturan pakeling majang ring linggih hidup dara sane mempumpur ring kayangan desa riantukan malih kalih rahina jagi kemargian rerainan sugian nika pemekasnyane titiang matur majang ring semeton warga Sinarang Sami suksemo. Agih muali titiang matur mari tegas majang ring semeton titiang Sinarang Sami perwakilan ring pemerajaan
talar ring pemaksan ring kayangan sewengkon Desa Wanasari mangda sepisanan pemargi mepekeling penika titian nunas mangda ngrawin ring galah jam 7 wengi mangda sepisan pemargi mepekeling ring kayangan desa sepisanan ring pailen nganyarin ring kayangan desa nika unian titian majang ring semeton warga Wanasari Sinareng Sami suksemo.
Kami mengubah hari ini dengan menginspirasi kehidupan sehari-hari. Kami menciptakan hari esok yang terinspirasi oleh inovasi. Change today, create tomorrow. Lotte. Atur pikiring didiang riantokan acara wewalen wengi mangkin sampun jagi kekawidin didiang nunas ring penabuh mangde sayaga ring genah suang-suang punika taler penari mangde sayaga ring genah sanes sampun ke sayagayang suksema.
Ikuti kebiar 100 umroh kapal api. Miliaran hadiahnya. Insya Allah bisa umroh.